Hey everyone, welcome back to my channel. I kuira matunga kuma ai video se continue tawjari. Khra matam khra busy oibaduna ai video se hapunga mudre ado ngasi degi amuka ai video se continue tawjari mayam support to be please. Ado ngasi ai podam khalo duri matla haibadi delivery ma laktori adugi unboxing tawgen ucha gyan tawjari mayam jingminasi ai gi pot se lai pot se mayam ai pot lakchare ai loba chachari mayam da ai jinghalage aina order tawgibase trends haiba jeweler da ini buy one get one free ni ado price pudi yamde 650 tani pot machani yam achau nate yingsin mayam ai gise bangles haibaduni asai se yam achau nate macha bangles ni ado kintu stylish ji oiba asai se mayam traditional dress daily plus western dress ku sepa jani ado mayam da jinghalake asai se adjustable ni haibadi pian basu yagani chahan basu yagani asai se aduna ina order tawjabani design ani khani se fajabra yengu mayam du charake se design se ama ase pian bajagani chahan basu yagani hajikan maudi achau sining da bani macha si ba chatnarabani trend ama oinarabani aduna aina se ama order tawgiba ado color budi khangde kyam kui lasting oiba do aisu first time order tawjabani na mayam da dum yenghaning da jenghalakpani sina mathang design amani asisu dum phajabani asina atoba design ama mayam da jenghalake design se magi mong se jam phaje na ina order tawjabani piktak tawna asisu same ngasagi dumaina pihan bajagani chahon basu yagani phajabra jeungi mayam ai mayam dam ta sira ko ucharake mayam ai video se jengam ta haibiro comment tawge haina si bengal se fajabra fajadraba haina comment section da amta haibiro